Assalamualaikum Pak Jatsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadeo awas tilawas kemana ya hok? Nyata Pak Jatsu anu di leuweung wae di sawah. Di sawah ke kumaha itu pare ayeuna? Keur nantung Pak Jatsu pare mah. Nantung. Mana kalau jelema? Oh, ge pare teh mah. Dokter tandur. Dokter tebar, kakara. Maksudnya ya maksudna teh pare teh keur gede tangkalna Pak Jatsu. Gede pare teh. Itu sagede pare tanggal sedikit atuh buah sedikit. Ye Pak Jatsu pare teh keur gede pare erek buahan itu maksudnya. Allah. Buahan ajaib pisan pare. Buahan. Mana pare buahan. Buah mah cerita ka buah, bukan cerita ka pare. Isi itu nyamuk. Ye Pak Jatsu. Nya pare mah leutik. Buah mangga Pak Jatsu lain. Geus lah ka dieu mentere Pak Jatsu erek gini duit yang beli orea aing lieur ki jadi lieur. Kan sebenarnya dari belakangnya ini pada keseringan dijilat dan orea kan teman. Mah oreo Pak Jatsu. Aing oreo mah anu baroda salitik tah. Ya aluk ka sawah. Per kitu. Aduh anjing. Kan mudak sih anjing. Abang pusing.